Ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belrain News one vha tshi khou avhalelwa nga Rutshizwa Maremba. Vhorasaintsi vha ri vho guda nḓila ine ṋotshi ya fhufha ngayo u fhaṱa modele muswa wa AI. U ya nga bammbiri yavho yo anḓadzwaho kha dzhenala ya eLife, vhorasaintsi vho bveledza modele wa khompiyutha u edzaho maluvhi a ṋotshi. Vho wana uri nḓila ine ṋotshi ya tshimbidza ngayo muvhili wayo musi i tshi fhufha i thusa u bveledza milaedza yo khetheaho maluvhini. Hezwi zwi bveledza zwiga zwa nyuraḽa zwine zwa tendela ṋotshi u ṱalula zwithu zwine zwa vha kha vhupo vhune ya khou fhufha khaho. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Sheffield. Kha tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha dzhenala ya Earth System Science Data, vhasedzulusi vho bvisa database ya rekhodo dza mililo ya ḓaka kha ḽa Australia. Dokotela vho Emma Wren u bva Yunivesithi ya James Cook vho vha musedzulusi yo rangaho phanḓa nahone vho amba uri database yo kuvhanganya data u bva kha vhorasaintsi vha 23 khathihi na rekhodo dzi bvaho kha database dzi re hone na kha nḓiso dza zwa akademi. Muṱhannga wa miṅwaha ya 26 Pfano Ngedzani a bvaho Tshidzini ndi mugidimi we a gidima u bva Pretoria u swika Thohoyandou, kilomithara dza 448, hu nḓila ya u lwa na khakhathi dza u tambudzwa ho sedza mbeu kana GBV. Ungedzani uri u na muḽoro wa u fhaṱa senthara ine ya ḓo dzula zwipondwa. U dovha hafhu a tama u fhaṱa sports complex kana fhethu ha mitambo, u gudisa vhaswa zwa migidimo, u itela u vha ṱuṱuwedza kha u sa ḓidzhenisa kha zwikambi na zwidzidzivhadzi. Ungedzani u amba zwi tevhelaho. Nṋe ndi pfhi Pfano Ngedzani, ndi bva Tshidzini. Ndi mugidimi ono gidima 400 meter nga 48 seconds fhano South Africa. Ndi renka number 38 kha ḽifhasi ndi 1224. Muḽoro wanga ndi wana ndi na sports complex tshine like ndi ḓo vha ndi tshi khou traina vhaswa. Ndi khou traina vhaswa uri kha vha zwi bvise kha zwikambi na zwidzidzivhadzi. No dzi wana ndi khou thoma u traina vhana vhaṱuku, ndi tshi khou traina generation ya matshelo. Vhana vhaṱuku kharali ra vha ri khou vha traina ri khou bva vhuṱukuni, zwi amba uri ri vha ri khou vha gudisa uri mini, ṅwana a tambudzi muṅwe, a rwi muṅwe, a dzhieli muṅwe zwiḽiwa. Ndi yone hune na GBV i ḓo vha i tshi khou fhungudzea, ḽasi na zwikambi na zwidzidzivhadzi nazwo zwi ḓo vha zwi tshi khou fhungudzea. Ndi hone muḽoro wanga. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one u bva Belrain News. Nṋe ndi pfhi Rutshizwa Maremba, nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Awanga ni zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belrain Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wo anganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrainbrands.co.za. Belrain Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.